Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na Lok Sabha Northeast Dialogue ta Chan MAIBAM na taram nokchari. Matam-matam gi tholok pa tungan be isu singi matang da khanane na ba semzariba platform Northeast Dialogue ngasi thamzariba khanaba topic ti Cookie Joe Council and Jomi Council reject Ministry of Home Affairs 6 key points. Ngarang April ge date 5 ta koi Ministry of Home Affairs na selaga Delhi da Kuigi Manipur da toiba conflict sigi matang da haiba tare warishin purakna bagi step amakhak oina kuigi cookie singi side amadi maite CSO singi side animak sigi oiba mifam amakhak pangthoki hariba mifam asidai kuigi maite gi civil society organization amuko gi mihut ahum amadi fox gi mihut ahum hariba kuigi civil society ani sigi mihut taruk na saruk yaki amadi cookie gi side gi cookie zo council gi mihut taruk amadi zomi council gi mihut ani makoi nipan puna saruk yaki Ministry of Home Affairs ki side gi na AK Mishra saruk yaki amadi Intelligence Bureau ki Joint Director Rajesh Kamblidu su saruyaki aduga Manipur government ki side gi habitare Chief Secretary Oriba PK Singh amadi Manipur Police ki Additional DCP Asutosh Singh saruyaki hariba mifam asida hariba mifam asi akogi cookie amadi maite CSO singi side ki oiba mkogi wafam sing se taraba matungda Ministry of Home Affairs ki maikedi conflict asi loshin ba yaba maongda pointer yaba wafam sing Puthoraki. Hariba pointer yauba wafam se koigi cookie so council amadi jomi council hariba koi cookie gi civil society organization habitare masina hariba pointer se yadabadagi habitare koigi masigi mifam masingarang mifam mase koigi lekhai taba ngamdana adamak loshin ki habitare mamang thak su kayara khanna koigi manipur gi thoiba conflict sigi matangda warashin purakna ba koi warishana ba kamaram laikre dubu positive outcome amata laktabana maram warakanda warishi damak saragadi lakpani Minister of Home Affairs ki side ki puthoraki ba point taruk se khoi amutang remind tawjarake ahanba point Manipur da thokliba irang asibu hena pauthok sauthok na ba honari ba kangbu singda santi hanjalak na ba appeal tawba haiba wafam ani subo point leiribe irang si hantha hanaba gi damakta miyam na pairiba nongmai sing deposit tawna ba Manipur governor na thamki wafam ayaba pibaga loina cooperation ahum suba pointa state sidam house sagum ing tappa santi hanjalakna bagi damakta national highway amadi state highway singda panba piduna miyam da wahaliba si khudakta leptuna lengak sasan tawhanba haibas duga mari suba pointa irang asina maram oraga mayum makai mai thadok pikhraba displaced person singbu amuk hanna masa masa gi mayumda hanjinna balengakna security arrangement loina honarakpa da ayaba piba manga suba pointa conflict manungda sokraba mafam sing athoba matamda development ki thabak paikhat pinaba Manipur gi governor da appeal tawba amadi aroiba taruk suba point sina lairiba conflict asi tung koina chanaba yaba mongda warishina mapurakna ba government of India ga loina community khudingmana punna wari saminaduna loishina ba khona minaba haiba wafam singsini hariba point taruk se kukizo council amadi jomi council gi side gi yaning da phongdro tana koi wari sana basele kai tabangam kire hiram sigi matang dene koi ngasi khanane na ba pukachari ba topic se khanane na bada saru yabina ba koi gi studio da election na labir best expert panelist me and saktak chage an bada former acting chairperson senior advocate Pabung KHAIDEM mani Pabung kya kumna bochari ani suba panelist political activist oza Dr. HAOBIJAM GEETAJEN oza busui kya kumna bochari ahum suba panelist retired IAS o NABAKISHORE oza busu Northeast Window gi studio da taram nokchari ai han base Pabung da dum lakcharage Pabung kabai thamininge khogi mamang su wari di kamarom sanakre adubu handaki ngarang sanaki bo wari se su haibe dare center ki site ki Ministry of Home Affairs ki site ki puthorok pa ki point taruk se koi ki so council amadi jomi council ki site ki madubu reject torok pa sigi matang da pam kamai thamininge wari sanaba niyom niti kharle political dialogue hairo peace talk hairo negotiation hairo madugi laws of negotiation laws of dialogue haidunle ipa amaga khanaba
adu natragana leipaki gi manungda leiba insurgency organization amaga leipak toga anti wari sanaba armed conflict harako asida karmaina wari sanaraga karmaina resolve togani haibasi tonganna Amsterdam gumba Netherlands da adugi expertise mayam lei Philippines da kamai toga lalubaga gamega wari sana hangani manungi mapangi haibasi tongan ba role lei aduga manungda iba projadugi manungda toba aduna bab tanadaba leiba khotpa mayam ado lamdagi government na nakalani makauraga wari sanaba nang kari pami achana yana adu pamba nang yana kari pami adu pamba adu desmai toba yabra hai dana tongana bigi ngomniti mayam mulai ai adu magi mong aduda to my understanding ai ujate hojike piri ba Minister of Home Affairs ki point taruk adu da wari sanaba ai chibu karina ai bo hakke wa pani ai da nang ai bo happy gano hai dana hai ba chikarino chibo chigo men to goda bana tro wari sanaba si kanaga sagadorino wa menu India na proxy war ma kuki anga upi hai tare lam hen makang uduniko akang babu nataba ko ing papa pun lemina jaba pam jaba nataba kuki lam hen to hen ba sing adubu hui gi mong da sina raga mete da chi anra asigi potama phong na leire ba anu wali sagada se Government of India ga people of Manipur ga sagadab natro lambi chalan gani na haire tang ni panda chalan dre bunda panda anti social element hai tare kuki jo ro to thing kanana adu chalan ga kanana lo ri enforce to gadab no kuki jo na to gadab ra metei na to gadab ra lo to ga go pot ado government handle to gadab na tra Maduri the Mukta, I could surgical strike and a lady, combing operation and lady, trade Mha'S and lady, as the gate, Tongan Bamakin Silaga administration. As I'm about to talk about. Aduga don't say any Haraba, Matanda, some Pantajarapa, issuing a neighbor say, thank you, Ma, I thank you, do they sing happy Basida. Unai Lenang atau erwako tadi kita kesina. Madu pamda kan jadi, aina kerja physically na ibarat magi mechanism mama kerja hapjal laga mekai laga pamda hana ba mesu lainnya apa. Sungtau itu dah badam thamba, thanta malona pamda rapai. Mereka orang itu di luar ini na isu berarti tahu ya na. Matullah pamda pada cai tara, isu kuno, isu luar kan ini. Atau pelan, mamu hawa pernah terjadi. Kalau matanta luar pangai laga. Nata balonda yang haida se normanship por abani ekoi na normanship jibu amisana por ekoi na tv discussion to bodegi maya masi sum to bodegi khangam da no oi ibna tro haina haida su yatra ya ba ni amana je ai lai kan na ning bani tanta adudi normanship lai ni haina haibe ba palmana mu utke da bani ne ramen haibe se asi irai lai bo pon na te Aduh, jadi taruk itu dah han bagi itu ceasefire hai beli samna harap dah. Mereka pelak nana ba upgrade dominasi. Kerana ini sih bo. Sarkar na tinggal ada benar tahu. Hoi general oina, maya mama cakap ba, mama tahu ba, kau lepaki. Pada isu mu itu na maya anu sarkar ke maya tahu tadi. Jadi nana tu tahu binu, kau sarkar tu yang jaga, kau jaga. Hai itu di ya ba. Adu nataba kuki jogi kanguni haiba adu ma kanguna haugiba me on 23 da ajaga mesa ajaga machin thiraga adena ina koge kantremo ko tabla yang chen to ta ba ta da khar bi le ko political oina khar to ajaga high court ke order mana 27 March 23 da to gi order aduna Sarul Tribe Pay number comment or opposite asi thopani IBC how give 23 ke me kontar kunipanda managawati da haiba
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯆꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕ ꯃꯤꯅꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯆꯨꯝ ꯊꯤꯃꯜꯂꯛꯃꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 2, 3ꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯨꯒ ꯆꯨꯅꯗꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯃꯤꯔꯗꯨꯜꯅꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦꯕꯨ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯗꯦꯔꯦꯛ ꯑꯣꯕꯦꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯗ 12 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯠꯅꯥꯏꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯦꯔꯂꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯠꯇꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠꯀ ꯊꯥꯒꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 3,30,40,000 ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠꯁꯤꯒ ꯃꯨꯟ ꯊꯥꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 3,00,000 1,30,40,000ꯅꯦꯕ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ 2,900 ꯀꯗꯥꯎ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ 2,900 ꯃꯥ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤꯅ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯥꯞꯄꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤ more than 3,80,000 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡ ꯀꯣꯏꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 3,30,000 ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2,900 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ 19 ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯇꯔ ꯂꯤꯇꯔꯦꯜꯃꯦꯟꯒꯗꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯌꯦꯡꯗꯦꯗ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯣꯡꯉꯒꯦ ꯂꯥꯎꯔꯒꯦ ꯆꯤꯛꯂꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯅ ꯎꯁꯤꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯠ ꯀꯥꯡꯒꯨꯝꯅ ꯁꯥ ꯀꯩꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯂꯝꯃꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯟꯗ ꯐꯨꯔꯗꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯠ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯝꯊꯕ ꯉꯥꯏꯔꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒ ꯇꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯕꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯒꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯕꯦꯕꯥꯔꯁꯨ ꯇꯧꯁꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯪ ꯇꯧꯗ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯪ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯠꯄꯅꯤ ꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯎꯅꯕ ꯈꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦꯅꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯔ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯐꯕ ꯑꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥꯗꯣ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯕ
aduna adu megi potu toraga moina piri ba Ministry of Home Affairs na with due respect asibu condition ama oibene apsi ai to my understanding aina khangje dabanara akhoi chi irang tawdana ba akhoi appeal tawminasi akhoi sarkarna aranma tawba phabada noi aranma tawriba nang na sumateng pangu achumma tawriba nang na su pangu kaina hainaraga tawba potse aidi mong tade hai sumaina ahamda thamge ngarang sana kiba wari se have tare masi mong maril taba kitang wat pa hai tare masi bagni phawna thambir se e oza GEETAJEN da mulak se oza mamang da su October 2024 gi October 15 da khoi gi community ahom gi ba wari se Ministry of Home Affairs na sele kana sana kiba su laira bani madu da su khoi gi violence ki thabak se lep nabagi damangta side ki hai tare community singdu gi hai tare appeal to ba haba wafam da yana ki bani adu ko hariba madugi ta ki ba resolution si thau oidana dumak thangna ba mikupta koi violence ki thabak se dumak chathara khrabani ku ki side gi ngarangi point taru ki han bada so zik pabuna so haibi kre ko gi irang se pakthok sauthok na bhodari ba sing sigi kangbu sing dai tare santi hanjalakna ba appeal to ba haba wafam su palli masi mamang thuk ta su appeal to na ba se hai kre du in dadana dumak la bani hantak su among reject tori bani point taru se du tari cookie singsna indirectly khogi center gi maki khogi direction have tare center gi wafam singse indirectly opposed of thawoi da bani have se haiman ba thokloidra have wafam se oza kamai thamini ahan bada notice window yang biri ba manipur ja khoi kai khunu chari ena sigi financial legend biri ba ai tamo KHAIDEM mani senai bucket madi tamo NABAKISHORE retail IS magi hoso biri bitu chana mani sna ko jane koi si tha kun ga ni thoi tha kun ma thoi ko kun doi sang sure ko ado hagi lai ba me gi tari hum da sai ani pung pha dui ni ko tha kun mari pung pha do re tamo ko yam nungai bali lani ko hagi se ngarang gi pham gi ba khoi gi meeting si adom ai point sum ko te ta lak chara gi okay Ministry of Home Affairs na ngarang silaga pham gi pung gano je meeting si pung manga chupna ai wari sana yana Shanghai Express the quarter phone ado yam nungai ba si ngarang date 5 si nakan ani maki oiba khogi nuksina ba natraga na ngasagi oiriba issue ji matang da khogi yamna khoi confidential natraga na nakan ani mak da bias leitana ko khoi adu ma meeting am oigani hana thajara ba potu paper khada koto matam da one day ahead ta ko ngarang nagado ba tarik manga sigi nomo walingai mamang da khogi kuki jo council gi ko chairman masa yauna mi marina sabati ma hana moi Ministry of Home Affairs ki team ma hana unai hai ai taraga di at any moment anytime any glen any pungsinga mate ta moi kuki gi lai ba leaders sina koi Ministry of Home Affairs ki any kind of officers ko unabanga mi ori sana banga mi ahing do gera nung thindo gera nung do gera mogi yam na correlation ma le ha basimadi du mai singa tai maram di tarik manga da phamina ga do meeting ama khak nakan ani maki nuksina na bai program khona bada kaurga lai ba ani nakan ani si sai areas da kai da one day ahead ta ko kuki gi tima ma hanu nari ma question ma ta bosu pe hangya question di lai ko moi machine makta kai lobby lai kari ai na si hire kenan na si khumu adagi ai na si hire kenan na si ngangau ga haiba gi ba dugma planning ma labor ga hangna ma tre ba ko sima then number 2 khanari ba agenda point taruk si da ngasi paper to court to phone ba mayam ji sin ta sing actual si gi agenda simo oitar ga di hagi area si da ekoi mai tai da mani yengi ba miyeng si kai na bi question khilak to re ko madam di number 1 magi am magi point number 1 si crime tawriba any community ma ko tawriba mi dun kai gumba no mai ka phan bana tra any crime ko doctor madu de action lokot pa lokot mi na ba ga no sta point khar panlim ko ham round ham point ji ko adi crime tawri kana ko to ne se ko sahi ani apung phaga daro basi ki manung si da crime tawri kana sima then number 2 arm surrender thang da moi nakani mu dai ta lomin na ba hai governor na people directive ko almost ko ki te ki nga khre injury in le Pabu party, happy was a pity, the almost story. We did 2 times. Governor Tamatam, injury. Number 1. The other doctor cookie volunteer force kamu tholakan namukuta full arm has a pyrakanda, no surrender haggle anybody. No arm center haggle any. Other missing to Canano. Simon number 2. Number 3. Ministry of Home Affairs Pabiriba, Home Minister Pabiriba Dugumba, I mean Sahana, Amuji after the President hiring. I mean Shadzina. Free movement o hello na mask tarik nipan da pirpa directive to kanana khongoi ni ko manipur lenga ki MSD bus sama phadana tau chamthok pi dana masan na thambi dana
tamo nungal free moment hen bidor tha bus tu adum halak pada adum khongoi rak izat mangal halai ko bus to ko mai thadok pidana loin mai man ta tor halai chikran to bono then IDP ai khoi gi lei ba mai tei community ki paisa chinau mayam IDP mayam ji di khoi thin biro hai re ji thin biro khoi lejara ki jaga du da khoi yum han biro ha bane lurai ba point di ai khoi mai tei sing lei ba IDP gi yum jing je ai khoi thin mo ta mai nei rom ki dra question ma ji lai ba ko khoi na thin biro ha bani mo na chang ya ro ha bani khoi na sera ga bani mo na chang ya ro ha bani ko sima point na ma adagi development wa ai ji di sidi praja gi thok na te ma sai go meng thok ni ko adu then joint meeting all community ki myam leader myam unar kan da chakhot minna ba phanan ba gyan danan khona ba juma thawni sagi erena ji da sagi erena ji thoi ba kore ji thoi ba ni thoi ba issue sing matang da kari point sai yaur ge question lai ko adi sai area union home minister da tamo union home minister nai koi da suk chang ma thakun ga ni thoi hum doi changhel aba se sai ani phadro ba ji ba da mana ngang ya ngang ma ha ji mana ethnic crisis ne na sida ma isi to lai thok re ko community ani ma thok ba dugum ba ethnic crisis ne thok lai re ai taga di chuchampur ta ba kuki ga Bishnupur district ung da leiba tampaki Bishnupur district ung da leiba maitai singa khudam na tampak ta leiba any Imphal West ki wagera east ki wagera any jaga amagi maitai singa chuchampur ta ba kuki singa khana bane ba lawra se ba ko adu mana haji to sina ethnic community ani to thokpak irang ni hairaga chuchampur da tampoki ta ba kuki ga ta maitai na ta ba beli ki area ki taiba district kangu khana ga da a border fencing kha bane ba simaram sari bara ba question ta tamung ta nami na se ba ko khadari ba masin manau ani du imung am da family ama da masin manau ani khadari loro thangna ba yum ani khadari loro khadari ba ani du ki core issue du puthona kan da kana la li ba kana chumi ba ta ani mak nang ju khana do an wati mu gi lambi do to da na na kana ni yum thongna ba ni khadari kan da khadari ba ni du ki waro shin pro na ba ni na border fencing kha bi wori ne ba ko manam ja sala da hai tare ko border fencing kha ji ke khari ba haji koi question hang ni ane ba ko mana border fencing kha ga ri si manipur thubi irang ji external aggression yaure foreign aggression yaure na mana hai bi tu ina manipur ki tampak ta leriba any kind of khoi CSO leaders in khoi praja pudi mona border fencing thuna khabi roi se khoi ya thu eba tam ko maram di mapan lam khut yaure hairam ni na border pillar ki matang da controversy ko issue mayam lei tam ko border pillar number 81 phonung saba 81 je sigi issue loi hidri asugum ba lam manipur lam mang ki border pillar mayam lei ko adubu madu mayam du chu udana khandana irang sinabu shanti oina haita ragadi khoi border pillar ki matang controversy leiba lam mang do udana mona border fencing khane ha do khara sunul ko ya bi thu border fencing khari ka do kai bang khari bano maram di leiri ba thui ba issues ji atopa ma pani khut yaure ha ba gi thaja ba do leiri ha ba do khawi da tro and FMR muthali ga muthali ba free movement to ha ba dam muthali intamar haim tro hajira do me andro ko thokra ga na ka do re adu me ando maning do re loi ko thok hajit ka do re community ang thok crash ni ma su sulang nge ba ko ai ta sai eda to ka hajen ngi na sai ga no chan chan ko sai eda to ka hajen ngi sti ta seng na leiri ba issues he ta seng na mabuchen seng da ba ko mabuchen seng da ba ta seng na issues ji sang da halaga ko kai gum khara moida mogi apa ma khara phangna ba khona ba plan man pura ma yawra ba ha su kuching da mu tre ko aduna tenta samjun jara kan da ai khoi chahi ani apung phaga taro ba ai khoi gi leiri ba core issues he hai thobi issues ai khoi ju koi tamo senior ko shi yawiri ai khoi tamo ko sagi senior most leader he ta ko IS officer yawiri ko retire ko haji ta kai khoi core issues he core issues simani ha ba khoi me am punna khana min kan da union home minister ki mamita atro mai table da sini ko core issue je haina khang ba tam to mo ko yawra khale ba ko ai khoi na ji ma na ngning ba mong nga kan da khoi da sum yar sapa se ai khoi chahi ani apung phara ji ba bu da nga le mong hai ba nga le mong hai ba ji na community ani ma khana ba ni na uhan ba ha ju sigi issue point number 1 da si so puthi issue sing manung ji da ha drak yaw de si da adi cookies na time jaga si da khoi gi poppy cultivation tamo ekar low ekar chungai ko thari nam ji di adu moi center na ya hedori bra adi illegal immigrant am sakal lai am moi ya hedori bra then amana makuta no moi afa paidana terrorist ki thawak tawri ba kumba cookie terrorist na haning mi hatpa phaning mi phaba rasam taning ma tanba national highway sing agrogi national highway sing moi lori ba lut pa taw na lori ba magi illegal tax me am tamo si me am je center na dum ya ga thame hai khoi lodri bra khanari ba issue ji da sahi ani apung phara ba du core issue gi ba issue je kari touch taw yauri ge aduna sigi issue ji matang da kano ichan chan yamna kupna yeng yari ba si hoji khoi union home minister na pi space khuding mai koina chumi ya sum tari ko yara roi ai khoi praja sing ju apun magi free magi loina na one voice one way one common agenda am khoi ju core issue sini toi to sini si yaning de ha ba se khoi hai matam do si khoi heal le ba ko ado chap chana khoi thena matam oire hoji dai issue je thoina tauge na to pon ma yauri bani jajar ko aduna na issue je khoi kupna yom changi
लेरिबा ngasi khane point 1 dang 6 point khane enda khudi mukse maside aikoina phamin ro wari sharu go ba aikoina yaru go wari kem yaudi sei ko to go thobak singje kuki ne to go thobak tani government ro ko 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 tani ko moina military crackdown to bangam draga moina leiriba lam heno ka musinge man thai bangam draga aikoi min la ga phamin aji phamin wari saji wari sabadu di much ni sabam thui adubu gono huran ma dipadu ga mapu du phamin wari sabadu di yari brane jinja huran ma du mapu du phamin raga aina police wari adana bu nang huran de ju khan handu ko nang yamang ga huran do mapu nang ju khan huran jaga sunu thado ga haibadu si judgment ya bra ba huran ma du huran mani mapu ni ku thinom changi ba ko adugi decision du lobang amdraga sagi area stai khoina sagi mana ngani mangang ko khus ila chapadu decision jan se koi tubi yam ngai koi ko yam nai koi thamoi shoi eduna leibi issue matang da manipur gi leibi ba intellect ko adugi frontal wing adugi ima loop sing CSO stakeholder mayam intellect mayam adagi leibi ba khangai political leader khuding mak se hajti sigi leiba ki luru tanga se ta sene koi gi oiba fiam lo hu taraga di tasengna another sahi manga da sahi tara da koi ka dokda ha bangam de haji kanna plan tawri leiba core issue se kan hata ga di another amuk koi koi gi koi krai ni koi gi yellow mi hai tare ko hingminari ba merak sing mak se any community am jomu chak dilaga khana laga na chai na lambi sin magi plan am koi ubi ba mi lai ba jiti ko an ma to chakini ngai ba se hai tham da gam round okay am phasana su thambi kre osana koi gi puthorei ba point taruk sida koi gi miyam na pam gadaba mi yaning gadaba point se yaw da bagi matang ne panbiri se ai matang da ozana navigation da lakcha gi oza koi gi point sing se sum individual ina hai nei na rakpa kan da koi gi ani suba point yawri be se koi gi arm surrender to basi gi matang da ni governor na koi gi notice am khak thoki ba do mase meite gi side gi di ayam already loina bak surrender to ki adubu koi gi side gi di surrender se to ki de masi gi process se koi gi puthoraki ba center gi side puthoraki ba road map ba khaki manung chandani hariba road map tesu mai pak pangam ki tabani frame of fana tagi am surrender to bas gi matang da pak ki dribe se karamba side tagi da pahla ki dabano habisu me am punna khanga bangak tani aduga ngarang amu warishina bas za amu ministry of home affairs ki side gi thama iba point taruk se amu kuki side tagi habitarem ko gi organization ani sina amu reject torok gi matang ni adu be taragadi conflict ase adumak ko gi continuous oina continue oina chathaba yabagi pot amakak laktori brahadi mokoina sumaina irang nemthanabagi point puthorapa khudimokta reject tawlei taragadi mokogi demand da adumak stick taraga leibagi ofum oidura kamai thamini gaza khoige manipur da thoiba conflict se jayeni phadore yamna complex oiba complex oye ji kaino da masida conflict si thorok na bagi maram yam chauna leigre hariba maram mada koina mu madu repeat to draga su kari hani maram yam leire illegal immigrant or su narco gi thabak adu adam yam ama leire ko forest ki da kari hani encroach toramba kolamba adu masing ba issue si yam leire aduna masi yam complex oba problem ama koina deal tawba matam da masagi aina sum ubada bharat sarkar gi approach se yamna complex oiba issue se khara arai ba masi feasible oiba implementable oiba doable oiba thaba oina pangthok pa yawa arai ba kitang khallaga point taruk se ai pukhalak prai khalle ai ba aina yengwa dadi adamu hari ba point taruk se ekoi irai laina khangum se hari ba masina ai khoi ge solution porak pada masi kogi stepping stone haibi ai ko koi siri ka ba da ha magi siri ma ka ba ani so ba ka ba adumai tauna kar ka duini arai bana haudraga di dialogue sida aruba hoji khudam na haiba da aruba da haise kuki jo singi kage separate administration UTPU aidana madugi issue de hek thamu da arga di koi mete na su yaro yana adum immediately hire ani hariba aduna wari saba do progress to bu yaro aduna moi strategy abani moi toriba se koi irai laina masi phatte su haigum se hariba kudama na haibada kai khoi ge kulai pai ba mi sing na kulai surrender to haiba se kadowi hari no yenga se abana isan na ista amai tai gi surrender to re kuki gi tawdri en hariba ko masida bare sakragi mangda option ani lei hariba ko option ani je kaino raga forcing raga mokoi bu degi khulai do munba ma natragana hojiki mana lawri option se second option sina through dialogue through agreement
हारिबा कनोसिदा एग्री तौर मतुंगसिदा शांति ओइबो मोंगदा मागी खुलाइदो सरेंडर तौहनबा मा सिसु अदुम यामना पीसफुल ओइबा अदुमगी अहामबगी खोंथांगनी सिमिलरली होजिके नेशनल हाईवे दा सेक्शन खुदिंगमकी मी चलहनबा मदो इंडियन होम मिनिस्टर ना चलंगनी ना तौरे मदो ngमगिद्रे बै खांगे को अदु ओबैदि सुगुमा एग्रीमेंट अमदा मसिदा थिंगिबा कुकी जो सिंगी मी सिंगदुना यारबा छि एग्रीमेंट से साइन तौरबैदि ए मखोयना मतुंगा थिंगनबगी मखोयदा राइट अमता लेरोय हारिबको अदगी अहुम अतोपदा यावसिना अमुक इंटरनली डिस्प्लेस रबा मयुम मकै थादोक्तोरा लाइबा मी सिंगसे मागी लमदा हंजिन हनबाय बसे सिसे याम चौबा ऑब्जेक्टिव अमने हरिबा मसे कुकी गिसु याबा मेजै गिसु याबा अदमाय तोना पॉइंट तरुक से यारकपा मतमदा अहम पॉइंट रमो हरि नकल कम्युनिटी अनिमन मागी लमदा लैबा मी सिंगना वायलेंस तौदबा वायलेंस तौबगु मकैगु थोलबा दादि मदु आइनगी मतुंग इन एक्शन लौबा ग्राइसे अखोनि इचम चमनुबा बसिदि एग्री तौरगदि अखोइदा इन ए वे सीज फायर गुमगी मोंगदा शांति लांगनबगा दोंबै खोंथांग अमने एना लौबि याय हरिबा अदुना हाइरिबा पॉइंट तरुक से कुकी जो कंबू सिंगेना साइन तौदबा एक्सेप्ट तौदबगी मरमजे मुखै खंगनबो येंगसे हरिबको मखोइगी लार्जर डिमांड separate administration UT with legislature same basani adam masida stakeholders chauna leibse kuki jo hojiki wari saba laiba moi nipan sigi maningda khulai paiba mi myam leiri hariba kuki lengi demand tauba makhoi gi mawa yaudana di hojiki laiba khoina di micham ne uriba CSO gi leader singsina makhoi yathokpada मसे खर लूना थोकनी कहीं पास कोई उरे सिगुम नेगोशिएशन तौबसे याम डिलिकेट होइबा करिगुम याथोकबता याथोअम तारगदि मदु मखोइगी हारिबा प्रजा सिंगनबु यानिंगदेबो हरसु नत्रग फुलाई पाइबे सिंगदुना यानिंगदे हारिबा तारगदि नोना करमबा करि स्ट्रेंथ नो याथोइनो नखोइदा अखोइना मैंडेट पीगिसु लेते हाइदना मखोइगी रिस्क याम चांग लेबा अदुम रिस्क लेबदुनिना मखोइना मसे यादबनी लौसे हरिबा अखोइना रियलिटी ग्राउंड रियलिटी से अखोइना खंगदब यादे अदो क्वाइदि फबदि थेंगसु थेंगना वरी साबगी प्रोसेस अमा होरइबसे मसे अफाब खोंथांग अबने हरिबा एनी काइंड ऑफ अखोइ कॉन्फ्लिक्ट से वरी सारगा लोइगदबनी हाइबसे विथ्री वी कोन पुना मना यानरबा अदुगुंबा वाफमनी वरी साबसिदा मैतै सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गिसु अखोइगी अपांबा अनिंगबा मयाम अमा अखोइ हाइबा याय डिमांड तौबा याय एनआरसी तौगदबनी हाइबन सिंगबा सि वखम एनआरसी वखम सि पंदे हरिबा इलीगल इमिग्रेंट लाकपासि अखोइगी मणिपुर गी लेबा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस लाकपा पॉलिटिकल गी इम्बैलेंस लाकदबा अखोइगी रिसोर्स मयाम मखोइना लौगिगदबा अखोइगी तौजगदबा थबकसिंग मखोइना मुनगिगदबा अदुबै इम्प्लिकेशन कया लेरी हरिबा अदना मैतैगी साइतगिसु हयेंग सोयदना चलिबा अमुको खंगदे फोक्स खंगदे आइदि कोकोमीसु मखोइसु मोइना मरम खरा पीदना वरी साबसे यावदे आइगी पर्सनल ओइना हाइनिंगबदी मखोइना पेंदबा मखोइना हाइबा पॉइंट से कोकोमीना हाइबसिंगसे चुमंगनी को चुमंबसु यायना खले अदुबो मखोइना पेंद्रिबा मयामसिंगसिसु फेस टू फेस अखोई वरी सारगा अखोई फोंदोकपा दरकार ले हरिबा ए नोइसे लाली बोहरसु अम बोहरसु अखोई अपामने सिने से अदुगे कुतुंग चाबदो कोकोमीना मसिमा मिस तौरे ना आइना दुमाइ तौना आइ थमजगे अदु खैतंग अफबा साइन दे आइना ngसाइगे वरी सारिबा कांगु जिरा मिदै साइते गी ममिंग दि पलरो आइ ngसाइ आयुक्सि वरी सा हंगे हरिबा अदा आइ हंगे नोइ वरी साबसे आमा कनो ददि अक्टोबर 35 एमएलए ना कुकी के एमएलए का मिते के एमएलए फमिन हो यादे ना हाय अदो ngरांगी सिददि मखोइ फेस टू फेस फमिनदना मखोइगे खंगना जानबसु यावदना अदुम एक्सचेंज तौई खोलियन सुम हायरे आई हंगे नोइ चाक चामिनबरा कमाइ तौगे नाबदा चाकसु सुम खरदि चामिनai मोइना हान चा लेरमे हाय अदुमाइ तौई चाक चामिनबा गाके प्लेन से प्लेजेंटरी हैगदरा नोइ कमाइ तौरि खोलि गाइन हंगदो हंगिन तौबा सिसु अफबा मनि सिदा नदना आइना मु हंगे दे वरी साबदो करि हायनि
Maitéron sabra English sabra the English ta sai nei masisu makoi defines makhalam ne ariba Maitéron de loin thoi bani ada ai khoi ki Maitéron se makoi na khoi di Maitéron ngamoi na ngangdri ne ariba asigom ba kya lerga su bharat sarkar gi asoi ba lerga su ajiki group ani si asoi ba lerga su mase khoi na in the overall interest of khoi na santi pamba normalcy pamba adugi overall goal achieve tau ge haraga de koi patience labor tai ai koi khang ba tai khang ba kan ba tai natraga de hariba koi na hard earn or ba sum ba peace ki process ma la ko se ase derail tongni no basu honor kani mi vested interest khana kana gum khra di irang se sum leiraga ma khoi na hena pamja ba du ma group su lei ta banati hariba aduna sigi peace ki process se Dialogue se makha chathaba phai after maybe 1 month ki matungda muk thamakadra adam masi yamna long drawn oigadra process ni kaina bida ngasi ngarang je da ekta lotion bungam gada ba thabak nate dialogue process se bo it may take 2 years 3 years adugi adagi adugi dialogue ke process to ringa da bara sarkar na bi point maroina internally displaced persons jing se masi halala ko yare khoi gi som side su halak pa yare ko gi side su halak pa yare ka na adung ba yana bam leraga di ai khoi da asa ma la e riba madu gi asa do khoi na muthat pa phatte ai khoi yamna kari hani mutually both sides se wari sama tam da respect to ba kana go ya soi ba leraga su group ama side do soi ba leraga su ma jo soi ba do putho ga khoi ngang wei da ni yamna te phul oi ba man darkar le na do mai to lai thamjage yam phasana su thambi kre osana ki thenga su thengna khoi gi dialogue ki oi ba step ama khak lok lak pa se apa khongthang ni haba wafam su thambiri tabu nakalani ki marakta khoi yasanna ba amadi dumak tangai fadribani dialogue tawraga su nakalani gi marakta yanadragadi tawriba dialogue se useless oi romda lakadoribani ai mathangi round oro round se pabung dagi hana lecture ge pabung khoi babu ozana bagishore na so habi krai khoi gi the peace talk ki matang dialogue talk ki matang live se khoi thenga se thengna pabo khongthang ni haba wafam su oi kre dubu hariba ngarang sana ki wari se loshin ba lekhai taba ngam dabana maram ora kanda dumak khoi gi thazaba ya source samagi matung in April gi last week ta have tare mu makhata ba talk wari shabagi process se tawgani habagi poram khati lai dubu masi kadai fa ba chumgadori bano langadori bano habadu wafam di hozu fawgi wena khangba ngamdre dubu tawrai ba local ba steps sing sinai khoigi crisis sigi conflict sigi khoigi solution ama purakna ba khonarak pada kadai fawba khoigi mating panga dagi chatna ba yaga dagi haba wafam dani hujik lai ba se mamang su union home minister na thoi ba conflict se ethnic conflict ni haba wafam ngam khang sutami masida khoigi ngarang talk to basigi matang da koi ko komi gi site gi su press not am khak thole masida hari base sanari base maite yamadi kuki ani gi marak da wari shanana ba silli basina koi kangluf ki irang na mamang da hai ki bado koi hai ba irang ni haba yana bagi da mag da shin ban haba wafam khasu thole pabung kamai thamini tumme wari sanana base kari ge sanana dorino hanbada kuki ga maite ga ani khatna barana aina khangdaram ra Cookie na Maitei da kari demand toro pada Maitei na yagi da bano Maitei na cookie da kari toro bagi yada bano wari sana ba chi mot mana da ba yana da ba khana ba ni chagadam ni dana cookie na Maitei da attack toro ga lam khopsil laga union territory POA government India da Maitei di hai adu yaro e koi da di toro kanu kuthar kanu ngak pani khana dia ba ni che aduna kana gomna ani ceasefire to ba ceasefire is the aiga khanari ba mi aduga nanga iga che lan manu che mahabar babu ramayan baba ndan mi ta ge de kholai thanu ni siko aina ceasefire to rim ne ko adu ya ba ada ama khakna kuki jo people sing sina moi ge tongan mo pol amada manipur thugai raga aduga moina tabul lam sing si bo che ko gi kuki occupied territory ni haidara act of terrorism toraka sanction lakpa duda madudi noi na ko da ko tar ko de yaro kari no haidara ngak thokpa non ko banu thar de ani thani de na ko ngak thu im ne ba ani je khanna boli temni khanna boli tabni na kuki gi jo gi tori ba sing si khojo khlai pa dana ko gi zero tolerance haib de ne terrorism che kanona ojeke hariba amisana
zero tolerance Narendra Modi na India gi mapam punamakta terrorism se muthat kani zero haibadi trinodo pumut mutat paiba Jammu Kashmir da kan strategic da ga tor nan tawre da mi kharani gi mangda takhai da ko hat paga tup paga pha paga naksalai ka se terrorism tawe da na adu gi tawriba si chap cham si da ko di terrorism mutat pai di nupi angang mafum malang khang da na hat li ba tup pi ba reign of terror tawriba se masih Maitei oyu Pangal oyu Naga oyu Akuki oyu whoever the case may be adu di lo shalo haibani kanana tawri hoji me ahum degina hoji pawda act of terrorism si kanana tawri che khang da baja lo bhar sarkar na amai khoi sida governance tawde tawsine prime minister na mutang lak pada me ta si loiram natro adi hey kaino non tawri che na haibe tu lan me thur yam la ba adi ga ma lak tra su to ne hey ku ke yam le tar lao hayang ti tang manga da lakadam ni prime minister office ta then nan ku ke mele pona mang lao even opposition congress no manga chu lak pi yo all party lao prime minister ko da lao do kanano han ma ta na do ko ku thengai ne ai pha sen chan na ba adu mu loiram na tro adu ko madu de sa son de sung to draga mindset se government of India na khaliba ajida tumir kang ani ka sum chek na badu ne ba yeng che ne kai chu khan de da na ji ta or je he ga har ga to bu ya bu pot ne mon khai ko ji mi na te ba ai ko na mon khalib na ho mo na chi to bi dre chi to bi dre na ko chu hai ra ba ni sing ba ne ko ge chu wa khali ja ra ba ni ai ko chu Bharat no ot pa ya roi dorim ni heta to bu ya bra ka na chei lising ani gi itihas le jabani chok thok charim ni chok thok sa bun chu tu asumai na khan me mo ne bebhar to bi de bebhar to ne to me ani waina ba kang am ga kano ma ga waina ba tu ai thoi ne ka chu khalu de na adu ko me gi port adu da moi nai ko si khalle ba hoji ke loina na ba si bu wali sanere macam mana une hai resine ko mapan chang pa du na tabada han leiba kuki ga mitega macam mana une khalo si kham ngam dabro adu kamane prithvi ke number 1 oi riba Narendra Modi do aina hai do bhisma ji prithvi pumangami adu Draupadi ki matang da di masu du jadhondo mana warak pangamde macha desta rastu warak pangamde Draupadi hairu da mapi chingbada Hare Krishna hairu galaya mo ai hanjar nanjana hairim ni haige kana umne de haimel hairim ni adugum bhisma do somda Narendra Modi ne bhisma ki shakti pae prithvi pumda ojik amatum duri maron tramali hai ki maron natre prithvi pumba sida Narendra Modi si number 1 2 the chel ibne ba asina manipur hayu kan mai Krishna nate Hare Ram jode halam da olga asida toraga leigere ba sason do yaude ne mana toge na khanbada sibo ko haijin barane sibo ai ko chu udriya ba jage derega berana haibatu da ma yauri do even ai ko ge kano bhav acknowledge bhav to bi de ba manipur raiba ma leibe do adu da kano am khara leng khotana khara tori mi khara scenery khotneri ga haibe se acknowledge to de ba mana wa moina lodriya ba aduna ne ba punamak to adu gi stage du da ko ne so haijaba ngam darabani na Ranti wala sing na so tawdana makan gi movement tawdana ko tana phasana haiba yaba democratically changba yaba the prime minister una gen chalgu yaraktre ri ma gi thonga na ko MLA tram nga mantri mayam se ko hunger strike tawrin tawbungam to chum yam leida tawroi da bapot amani se hoi ai ko mana ga tawr ma ga ti ko aina o chu oi hode tawr ma ga ti namdana la na ba any method am chi do loire na kadu dei no mai mamang de hu chana chi do nang lak tabi abra ga ha de no ko adu ko magi pot tu di mang bhav mang ro ya ba si dok tar chu movement to ro ga ya ba ri tv ma mo chal kani manipur de ge mantri mondol mo lai opposition chu la ye prime minister una ge ya de no prime minister ke thonga ndu da moi kon manga che hipchen na lai re adu di ko kanon la aga di ki achau force la ga delhi gi la ga moi loin pha gre adu prithvi da yauroi dra adu na man Narendra Modi na tong adu wa na wa lo ti ngai na hair kadro ma wan da ne la ba da na wa lo ti ga na hair kadra ba masidi prithvi gi manun da khwai gi angak pasing gi manun da ama oira bani Narendra Modi se war Guinness Book of World Record ta yaura ga da bani lai pa mi gi state mi gi chief minister opposition leader mayam asina
unake haidana me ohum degena hoji phawada tawbada kharna bodi appointment lawru de lawru yan kari su lawru do riba chimitana lawdra de summa mayam cha hatok na han yari bro asida tawraga mabu unaba ngamdaba natraga unaba yaraktri ba se America ke president do moi state America governor na moi governor high minister do natraga parliamentarian amana congressman amana moi congress ko aduna kanosu unage haidana Trump si unage na hapet haibada nimi manga tarani changadra mapan chatra di holen pungo hum de yani harakane ap natraga hayeng ayu yani nong nini tabo yam chalapso nong nini manu da tum yani ap adegi mamang da juni Indira Gandhi we kari we tawbada akoina shatra gi leader ron Delhi da movement tawba state movement tawba kari kari tawba matamda mama tawanda Indira Gandhi unega ji Ireland uni MP na marang the mega chandran MP kaudri ma ida toraga Indira Gandhi unega ana haibedegi tawrakan na swaita madam angang mayamam chulai youth wing student wing adul madam unega adudi pare mega ai swaita parliament gi mamang na pung mapan makada thar oidana koi mari change bako ai changme haude aina lawde hawi kumbi mangi goi ri kala kana mari okay changi adagi Indira Gandhi thorna noi mamse to wai na koi maya dra lawdana ga lebsida to we ba adi MP managa haiba sida lumna ga lawe ba masi party puna makini Prime Minister the ruling or opposition or MP magi magi ବ୍ୟବହାର to se smai to na sar si hayang sing manudangang ma man purti lai to unege hai ne yes ka hairaga dum une ba si de khara chilli natraga karnataka chalu ge he halak pa ke pirege hai ne to ya ba adu ma do amat ta leitre ba adu na smai na khanna ba yami kai ba akhoi je sason to ba haita ba wangang ba haita ba mantri oibo mandol oibo opposition oiba haita ba Loina maksa koi haimin natre ba lai hairiba sing IAS IPS sing jana kana du wari ba IAS IPS no hun badina te chap activate to de ba aduna sigi phibam sida prime minister na nomutang hel lakpada manam tung mayam tung olakpada punna yara ba loin te khar do pot do ma yong ya de amisha yong ya de adu de kerani ke level o kerani makti haimale adu advisor ke level da joint secretary ke level da tawraga moi ani du koro ka haraga tawri ba ko adu ke chemi be agenda ne ga tawri che ye na ke sorna bade hai ba ho chumme chunglai le tabdi khatang ho bu di phaine ai chu pami ne maram di ai ko na mukna da na mukai da na amisha da Narendra Modi da ko delegation na chatna mi lakma rally chatna tawru bu ngamdar banina Koi ji tumi kangi society do oirabani ai chu yauna oirabani adu makhatam na torpa o phagadra haibadu baudi phayeba adu haina manipur ge sibu solve tawna ba te lambi amta leitarabro BJP ke MLA mem kedori moidana adum yaba natro sa Modi ji manipur da babu laktar natraga sigumba manipur ge lanje lochindar da koi lai April ge tang kontra de gi di koi party de loin toksarage sine sodum solve tawroidra adudagi makan lena haidi besida ikoi barak su tawru ya ba adu bu tawru di prime minister na lakta bai mai loin on chalakani ikoi toe na be masada devi party president adudagi mele family minister or mam che ikoi cha hamala man gare tang di khar sang na pip tare aduna april ki kontra se ba uda karimba pramanamani prime minister na lakpi dana minister na lakpi dana tawdraga di de matri mando polap laktana tawdraga di akoi manipur da BJP thamaro akoi nu uthaijarani lehining da bagi wana te ko lehining ma lehining da wana te ko na mu leisi ka doge hojik si di moina maram moidana double engine na maram moidana manipur to kairi mana troje asida ha mamang da du tawrami mamang adu ta ba ya warane ai pa du na nupi koirami aduna de ai pa du na amang ba charami thonga adu ai jo dum tawgadam ni haibisibu hanagi adigi naga kuki matamda narsinga raudu chalamde adagi de party kuki gi dana adu chalamde prime minister da hairaga kaya da pangaraba apang ba mi da haiga du parliament makta ga haira dana ko adu saran tora mamangi government na toram da banani adu de hojik lan toriba kuki na toriba mantri mandon toiba president rule toriba asisu congress ki oidoribra
mamang ai da ai koi chu ka mo yam na pang ma ja no pang de ne pang da ba su yam lei bani thabuk to bang am da be wa da ni pang de ba apa ba thabuk to re ra ga adun maram moi da na ai yum mai cha ka da le ra ba ai ni pi du jan mangan ga da ba le ra ba adu da ai na apa ba thabuk to ru ba de ki yum mai chak cha bani mayam chawgi ga no ai ko na chum ma khara to ru be ne na achum ba apa ba war against that adu to ba na manipur thu ga ra ga aina chumba tawrubagi manipur kaibini haibisibu yamro war against drug chu to phattaba me chu to gairo ado terrorism chu kumthing thingo ado manipur chu ngai hello okay ado na ta na aina kano ma khak thing bada ai manipur mai pomchak cha e aina apaba tawrubagi ni aina haibisibu chanaba yabo bhamla ba maram maduna hoi masai nameson hairo are chanam le khoi upai le tabani na Prime Minister na kari na khoi junction be darabni na kabak sana dana kuki mayam da so khoi na hai jai khoi da hai ni manung da moi da yaw ri bal leader amani so ai khang ni ya ko hai do ro ado no shi wari sab da faida du faida hai dana hai be du da tum ya ba ya dri bi se moi kuki tara ade kholai pai ba mayam su gi tawri ba mayam ado bar sarkar na thingadam na to ado thingam di moi so wari sa che wa za nang lakpi rone hai ro kana ba hai jo hai ba aduna to re kholai pai ba maya ma do yokatana thamaga so wa do yokatana thamaga do tawradi ya ro ai ja phaba suggestion ni ko ai na government ni da bo pangyang yang thi dana chai ba na te pa ni ni wan okay pa mo sam phazana thambi kre ko gi wari saba gi pot si de khoi adum pa ma ga sulai bani taw ba bu nakala ni mani ya ga ta ba wafam sing puthok la kan da koi core issue se nei na ra kan da khoi gi paliba khoi gi pointer si da koi su gi matang su panda ba ha ba tare masida khoi gi nakala ni mani ya ga da wafam sing puthok tara ga de khoi gi wari shana bis da kitang khoi gi positive hoi ba outcome la kadra ha ba wafam dune du bok bu ngara gi sana kir ba wari shi de khoi gi lekhai ta ba ngam da mak lotion ki bani zagi ta sinda lak chage ko mamang te khoi gi hari ba ngara gi that 5 ki wari shana ba sigi mang oi na ha ba tare khoi gi kuki jo council de ge ha ba tare precondition home khak su tham ki adu itara ga di hari ba precondition home tu da du gi manung da ha ba tare khoi gi community makhakna tabam home sinda authority yaudana kuki sina namna taba mafam singda authority yaudana mkhoi gi authority yaudana pre movement ya da ba habi ki matang da so khoi precondition tham ki ba tare ngara gi warishna ba solution bam khangdana lekhai taba ngam ki de mathangi sagani haina hojik source dagi phangi ba se masigi sabasadi lekhai taba ngam gadori bara ha ba se ajopa question ama khangne oza kamai thamini chan masai kano ni dai khoi gi koi senang leader ani udi koi tamu mani ga di tamu ga juya wiri ko koi tamu ga na udi tamu na bishon dai wiri wari sana ga du am thogam tai sana ga du wari du osagi waro china man lakna hona matam da osagi magi concrete over decision na koi lobom chang e sigi wari sanda na hona matam da sahi yam sang ma lengthy process am sakre lo roje ko adu horen moida lai di ba so mi am dong thilaka na di amu ino nom khana ba ho phim lak tu question lai ni bo hajit lu ri ba issue di thoi ba crisis sigi ai core issue du putu ko ne dom chang ai mo ada area ta khai la kan ma du gi final decision la ko na ga do ne hajit lai ni issue je icham cham na ma si mana oni ta na mi cham ani ta na kai gumba hingon gi na ta na kai gumba le na de na pena ta ba dai khana ba na tri ba si issue ko achauba si da yam sathi ko yaw ri ba ai ko na hai si nomai ka pa du gi na ti ko nomai ka pa du ta na nomai ka pa du gi marumda nomai ka pa du gi marumda ko gi drug mafia kang mo yam drug yam sathi ba la ram singil ai manipur ko manipur si koi khudam moina se golden triangle ni kai phawna lai manipur si da tungan na khoi transit ba drug puro lai la lon lam de khok na ta tamo si factory sagal abane then farm drug ki farm ongol abane manipur si chu mayam ji ta seng na adi nainaraga decision na madu ki decision khoi lo chum drive ko sunu khoi action ko ana khoi haijen ni si kotuna sigi meeting si union home minister na Ministry Home Affairs na masigi invite tar khre hai ba kotuna kampopi da meeting pham me ko kampopi da meeting pham ka na man precondition home thami moina no free movement any mete ha fruit se moina ta ba jaga chang me ra ba je precondition thang re number 2 moina pa ma demand amagi adum channel sat li ko number 3 da tha taru sis ba tham na ba hai tha taru re kan mon ka pa hu du ro then hajik PR manung ni ko ekoi hangar am tang yeng se chan ko PR manung si da PR lai khra matung da manung da open hearing moina moi ka pe moi no ka phung na kai da kong maru da ko adu su moi village chip ta to bi gan ko to gan ko to ra di khoi retaliate to ni ga har ma to khre dum ko to
PR manung ko tamon nuai laje PR manung sida nungmai sena torai dum haini PR manung sida free moment to we are dum haini PR manung sida mi mangkhala ini ko haji mi mangkhala ini ko mi je manipur sida je ko gi cookie na mi phal na tongan me ele nam thu tai le manipur ji ko mi de te car ro plu mangkhala ini ko sigi timing sida ko na patience like kan ko patience like no in other sense ngaki provocation da ngaki irang da sauna badagi sinagi bana gi yauna adum tongan param thama je ko jirigi accident ko kaung ngam gadra jirigi accident pikra angang tha tre ni pani angang di horaga chahi ani hum angang chahi tre pa angang ahum je senior most leader to an thang na je ko angang ahum je hostage ne phar puri ne makut chalaga da puja khai ne ko angang ahum ji ne ni hum ni nai bya ne ga ko pya ko la kan da pikra angang phim sa da bak ta sagi magi masagi internet adi kano body part kuning mak ta sagi singkup sana kano gi shon magi pau hit lady bane ko si ai khoi na yeng jama tam da chakot la lebak singi land da bau da nongoi tharam dai nongoi kapum dai da ko film da khoi uri dai ko nongoi kapum dai nongoi tharam dai da bau da angang ma sam thok tam da nongoi halli ne ko natra yeng na ba ni gi lan pham da nongoi tharam dai nongoi kapum dai da angang ma sa u ban da maning halri ni thmoi ko adugi thamoi do ga si cookie sin yaudra bane then kokta ge accident khoi nei na se kokta ge accident mapa ma sa tum ma le jama pham sa du thong thilaga kaukhai sang kan da pham manung da hali ne ko makap ka hali ne ba mase ekhoi aina haijaning ba aina accident khara panjari posak si di cookie jina moya tu sai khoi tamam mani habi moya tor action da koina hanma tam da moi ni shim bi ai shom bi ai madu di provocation ne irang je nem dhare han le ma tum da moi na makutta ma ki hostage ren khut chala tu hai da ko jiri je thoki problem du su ekhoi ge prajas ko tamam thona te moi no onsa laga army gi sipai da migi police da moi na lut tawna ba na moi na khoi gi over protection kan sipai no moi munna ba sipai ha hona jaru bani sipai ha na bona ba sipai gi no moi munna hona ru tam da madu gi retire to ko moi bisi si jabani tam ko moi ma sen si jara ga aduga tai na ba ngam sipai tai na ngam ga khoi civilian onsa laga moi na phar phu gi bane sigum magi thamoi je chang chane khoi hoi tawgi budi hogre ko peace la nam lambi hona budi am phai ha budi khoi ju yae ko taw budo bot maram cha cha da bhai bagi era dum khoi nam change aduna mi ju hatok pa lebak thugai nam sin ma mo talibat demand du ngasi mo na separate administration ta union territory talibat demand je mai tei halaga na community mo halaga na phangne ha bagi ko pot le bra tanum do mo chendar talu tanum do mani pulega talu hana gere suna gere mo tamdo ko shukai de ko onse laga civilian hat dudi maram cha ha po inori lai si ko nduna sai areas de khoina haije ningi si khang ba ya bhai poram le mioi ba mo ena khang ba bhai poram hai bam le khang ba to poram hai le ko haju de nebi issue je khoi ko thoi da u hi da problem mayam ngasi di ke yom sen le kan de khoi ai khoi hing le yim ne ko na ha ka ya ki punsi ngasi ke daure drug na ngasi di ke daure bi yom le khala ne siguma mayam nung je government ma le ri ba lenga ama le ri ba ma pi ba le ri ko mu singina madu yengsen bi ha bi ko ha ri ko aduna ta dana ngasagi drug tharim kangmu singduga mi halim kangmu singduga angang nu pikhakna ngasagi gang rape tor kang hostel den phari kangmu singduga ai khoi gi mi ga phamin na wari sa bai bje ada area du de khoi na sa je hai ta ra di without condition yaudana moya to gi thong to soi gre lang gre hai bagi por thama kanda maram ja por abna hai development yauri ba ma yauri person gi da sanghi lak ban pa khong na ro dai potoni lai ada jin lai issue matang da PR le gra matung da PR le gra matung to crime ning je kana hen to handaki meg tari ahum dagi na ngasi bawgi manung da ko maitai community amatana central security force tara reset force odon ka pa yaugi bra ko phone na moidi sipai hal ini phone na moidi central security force hala ini ko masi tawri ba jamela mayam ngi de ko hajen ngi di leite laira gi na traga na imung gi lan thung ni na traga na posa amagi pena ta badagi ninga chna me khana pona te sidi thawoi na tawge na tor opor mane manipur thugai hona na ba manipur gi praja miyam ngi asagi chigum sara thugai ra kan da mogi lamma mogi dream ma ko mogi mangla na ma mogi cookie country mogi tonga ma cookie le na ma sem hai dare ko cookie country ma sem ba ko chin cookie ka ma mogi jo ka mogi country ma sem mogi mangla du lakla ne adu ta adu gi mangla de koina compromise to we abla bi mo sum thile be de koi maram sa de po to ne do na ri su sim tang da center na si khuding mak si center na mabu chen sengwan numita ko center na sanai lila je mabu chen seng na ko mabu chen seng na disilo ko numita loi ko do lan ni si center ko do na ma si de thoina to ge to por khri yauri bani na ai khoi gi oi ba history na bound to jeri ba ko pikere saw ge da mission yam ge yam ra ai khoi gi lejer history is ita chingna khangan bam chang ha po tu ni khai je po ba ada chuburan du ai khoi punna thinami na kan da yade ko drak mari na ba terrorist thok to busidi yade ha ba simadi
tungi mirona di chakna songjong na ba madui param do ngau je opportunity ta dona na di issue ji ekoi center na again repetition hajira kan center na ma buchen siang ma mikupta la di issue je lo shimna ngangani dona center na ma buchen siang ri baudi matam na sang dagini matam sang dharaga wahal laga ko ai di irang hin nem thajagi ni hai khanu hajiti hai na bu hore edana sang dharaga koi ware lo shan biro lo shan khonna biro ka koi ni ba hore edana pramani ko sigi po tahan namna tahan gi phim da lai ra khum je hai thum jagi sin okay bazan tham bikre ozana koi gi leiba conflict sigi normal si purak pa tang ta ba solution ma purak se koi gi center na thamoi seng na nakalani ma ki marak ta ha tare koi thabak se bazana tawbira kan da di koi gi normal si hanjalak na bagi steps sing se hena yangsala kan da yamna tuner solution purak pa ngamba do koi gni ha ba fundani ai last ki conclusion point no na ozana NABAKISHORE de lak chagi oza mamang da su koi gi center government ki side ki union home minister ki side ki ha tare koi gi thoi ba conflict sigi matang da contradictory of statement myam su bi su thengna kre khoi gi high court ki inong no buda su ha tare khoi gi thoi ba conflict se high court ki order ma gi matung ina tholaki bari have wafam sutami mamang da so khoi gi ethnic conflict ni have wafam khak sutami sumaina contradictory of statement se mak pi raga sulai bani hauzik so mo khoina dialogue ki process sam khak zatharai se takhak na ne di chathare even road me fawa taw khre dubu tang ta ba solution ma pura abra habedi product ring arang baktu sana ki basu men man ta ki je april gi aroiba starukta sana gani harba wari sidagi if kaigumba ta sana taragadi masidagi kari expect to bi ba mo Oji kano se high court ki order dagi conflict se lakhi bani haibe sidi lale se mayam loi khang le ra pone da majuki haiba hanadagi adum masigi lan se tongno bagi kuki gi group se sagatal le ra bani hariba adugi mi tin badu khudong chaba lauraga maduda maitai khunda moina chalaga maitai se ta thorok bani hariba aduna masidi munna khangdaba mina ami sana wor su khangdana ngasagi ST demand dei tholok bani kana haiba sidi munna khangdaba ne na ai dumai dong la haina haike aduga second point ai nani se hojik podi yeng bada maitai ga kugi conflict ba le ba thangi se di maitai ga kugi conflict na te ba si conflict se maitai amatana nga se kugi gi mathak da grievance laite maitai na mai ga kugi haning ba laite kugi na su maitai haning ba laite hari ba asra kugi gi mari se da vested interest lai ba mi ghar lai di hari ba si drug ki karbar to ba illegal immigrant gumba ar shu ge khulai pai ba kangbu adi kugi gi ningthau sing gi moi ge right si ma gi adum ba ge ma hana BJP ki sarkar ge Sri N biren chief minister oiring da sahi amani si 2022 23 21 aswai da mana thabak si khara paikhala pase masida hoji ke high line hari pangi ba mi sing chi interest se so e hari wa thangi sengwei di landi hari ba kuki gi ning thau sing mokoi interest hoi ba nongwei pai ba kangbu drug karbar tor bu sing duga manipur government ga tongno ba lani hari ba ada thingena tainang andraga nasigong da taine ye ne ri ba biren da di moi de security laga ko agar ta legre state ke security tainang am da micham praja torbung bangla da leiba torbung da leiba chorchanpur da leiba meitai da kuki ki khulai pai me am sang noi leibe ya ro edna adugi kano to ne hari ba atan thorok ne ada meitai su upai leitramina meitai gi naharon sing haigadra volunteer sing ko ngakthok ta ba ya da bani masa ngakthok na bai thabak to re adura hoji phaw da idi cookie ga meitai conflict ai se mase idi suya yaning da bani it's not a conflict between the cookies and the meitais conflict sidi cookie gi vested interest ga state government ga ni ada state government hoji bire laitra bire laita ba gi su khara cookie jing je kada wari sab su yara prain khale moi dima ji cookie na amakoi cookie na tawri si blame tawri si en bire en da ne riba to mazi am partisan oi misang mi khanai manam maitai khakti chief minister oi haiba kari ga su khoi kawum se riba admai da cookie si makoi na miyeng om di yeng ba da ge makoi su pen da ba kya leiba hai tare ko admai lakhi bani adige hojik se wari service stage da last se ba ko wari service stage da khoi ge maitai gi group da ge invite to re khoi thai se ko mi to re amu ko to re fox to re ade makoi su ai no hai ninge maitai gi interest se kari no hojik lai bo wari service se ai khoi ge
apama ani je phongdo hongno ba demand to hongno ba du mi tanja amani hari ba se toina phangba tanja na te hari ba maitai ge leiba mayam sing se paja loi ma natra su tamani oi gumba intellectual sing mayam sing se ko raga ekoi kai kai hai se ekoi manipur gi maitai gi sok ta na ba demand kai kai tau se ge se mo su ta na raga wai sap sa ka do ne hari ba moi ne hekta ya thok su ya bra hari ba manipur paja gi wata da na kokomina natraga folks na hekta ekoi je yare hariga moina haibuduna koi loin chakadra hariba madudi makoisu democracy oibanina miyangi wafam do makoisu taraga masi sima kaide haibi ai sima kaide moina kugin demand to gusu sima kaide koi accept to si to ye mayam da consultation gi process ama to wa darkar oi hariba aduna tana makoina hekta kano chalaga ya thokusu ai koi gi interest mangusu laini kudong moina haibi hoise maitai sing ji tampak ta lefom leitre maitai sing si ching da karaga singi lam sing da leibaise leitaba yadrabane hariba ado leige taruk matam sida nungoi paiba nagagi lam dasu nungoi paiba naro na yade kuki da te nagai lam dasu kari hari thingi se nagai ning thong thing mate ba ai senga haige ba khoi khange ba mada nagagi khulai paiba mi na maitai ching da tabe yate kuki ge nungoi paiba khulai paiba mi na maitai na ching da tabe yate masih bakoi ke larger kan normal lady hari ba mesti jangan ningda ba aja ada hok tan to ini adana masih koi ST demand to ba adu su sum koi happy ai adu he na maru ba di ST demand ge koi lefam lei ta ba se mioi ba ge roti kapra ra maka ne ni yom lefam lei tra ge koi jing da ka na lei ta na de koi kai lei do no population nong hengal ai koi ge lau sungu ba ge lam la silakte jing da ka ga koi na farm to we ai Komla thabi ai karo thabi ai kari hai ni koi ge yangang thabi ai su mar so ba koi ge economic activities koi ge punsi koi ge future se koi je sing da lei have se masi so koi understand to ba ta bani aduna aroi bada matam su lai silaktra mina koi na haning ai bati amka na yi haja ge koi TV da penen wangang ba kambu na su cookie bu sai ba je koi tu se hari ba maitai bu sai bu tuk se ba hojikti peace ki lambi da la adom ni na akhoi la avni khoi ko ji phamina ram banu pa kari hai ni GEETAJEN hai ba jiri bang ge angang hat pa du bu akhoi hojik kauthok bu ya bra do kauthok bu ri ya de adu bu ma do akhoi peace por ke di adu ba kano do khoi kauthok bu da bni hari ba adike kukin sum har pu ya noi maitai na akhoi ge nupi ani kari hai ni mafi kano thong da na tauri do de akhoi nuai bra na aduna HAOBIJAM wounds mayam se we should never reopen the wounds masiki wounds sing se asok pa sing se koi masa close to da amne hari ba aduna da ask ngasai ga angang si khana ba da nang na kari hain ni dora upran ba ba ga ma tawo ka haina bam lai dai na maran thil di maran lai ta bam ta le roi me te su le ram bi ai kuki gi su soi da le ram gani aduna maran thil pai mahutta akhoi na haiba ya ba se peace ki process la ku matam sida akhoi intellectual ne khoi jo le jari bani khoi khangja ba khojali bi se khoi jo suggestion pi ba do ya yari ba suggestion pi ba mahuta he na khana na ba ge wang ngang ba ta de TV panelist sing su masile to wi na no manipur shanti hanjilak ba dai khoi su mateng pang si peace ki lambi sida karam ba mong da akhoi nung sinana chanana amuk hana le rami ba fiom do da hanjilaga akhoi leina ba hona ba sin darkar hoy aduna hojiki kari hani kana ngoni kana ngom hai bi ai ko government of india pi ri point taruk sida kana ba point amte yaw di ai sidi kukina pre condition on thamba khudam mai da maitai sing se kuki lam da chang ba yaroi na hai pre condition ne ba madu pre condition condition do overall toraga maitai sing chat pe yani kuki sing chat pe yani thabi ne ba asi afaba point na tra ba asi ko afaba si do ubung am da na masai gi jam na kan to ba ai na pa madu na tra ga di yaroi hai ba si ko point of view se thado ko phai laiba I ba khuding si da masi gi underlying meaning se kai no isu khoi su understand to ba dai hekta hai ko khuding ma se khudong ma na ba da ai kokomina kari hai ni mami cha la li na hai re ami sa ga la la ba ya hai re bo la ja so ko su kai de ai khoi di khoi no phanging ba goal du ti ami sa la le su me ai ya ni nge ko ado ami sa la la ga su ai khoi no phanging ba di peace tu ni ha ne gi khoi manipur se chau khat pa nungai ba lam mam oi hen ni hai re ba ado ro boi di ai khoi su accommodate to ba dai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5 ꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯠꯇꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯍꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯄꯣꯖ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯅꯦ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯗꯤꯔꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯊꯦꯡꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ की थौरमसिदा कईगुम्बा कोई लेखे ताबा ngam लाकदोरिब एप्रिलगिदा फमकबा याय हैना खन्नरिबा पानरिबा सिदे कोई यामना पीसफुल ओइबा डायलॉग प्रोसेस समखक तौरकांदा मणिपुर की थोइबा ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से चही अनि फाद्रिकान सिदे कोई हेना solution purakpa ngamakanda han UG gi extra class su tawjagani lakliba April gi tarikh 13 dagi session hauragani amadi khudongchaba singasi supnatagi mahairoi khudongchaba singasi supnatagi mahairoi nupi macha 13 khakta da pijagani maramaduna adom gi isa singadu mapung phaba miyoi amamam oinabagi damak khudongchaba singasi lawbiu akupa marol gi damak 7005347133 natraga 9774947722 da pau phawbirau